Telebia ya na ba ma fit time wana me wonne no saa time de na say o kanwumi meto ne simple kra ba say de eja de ada na yi na de aduru so no ye ba bedi nkobo wonim say de bia me ka so my garden mu ade ba ko a edi enya pa ye tidi ya de enso yense da me adwin ko ne yense da mu ni saa huntuntuma na hwe ne ha de o chi so be waso mu hwe wakawo a ebi odo ba koduru no eno nti ne give us panyine ya wakasa ma o mo coffee kakari pepper watna se ya ye ba na ya bedi nkomo wonim so obase ya na se bibidro mu asem kan ene ye ba beka coffee maache oba ma mejo so ene so ye hia nyankopa daroma ene so ho ye fese anopa wia no medase se onze eja yeguso wa Ghana manfim nti ye na ye fe na ye akono ene ye di nkomo ye se miminim se adru Ghana man today in fact ye brabo man kasa we need to eat Ghana, wear Ghana, drink Ghana, do everything Ghana eno anu aka eno nti na ho bibidro se ya na me aje nti ene give us nkomo be na edie medase na fa akonya iso na menchia Adom TV ahwefo ene anopai o ma wo Ghana ene amano ni nyina oba de inshira on papa ohima wudi ka kan 3D ho asemtim de 3D de no ebedi kan malaria dro no na on say 195 countries and form United Nations. Yes. Now according to WHO, World Health Organization, almost say countries no mako 87 se wo komu ahwe na betime nya malaria ho. And na me gine mani hwemu 87 me hwemu na Ghana ka ho. Ai. International Ghana so your man se wan hwe yi na ba mu a obetime nya malaria easily because sabe producer ya ho ni die no. Wona bedu huni a obi ni huni nti eno nso ekofa entontom ebridi entontom doso because a 3D yare na ye yade a entontom ne deba it is oko Ghana ye clinics ne hospitals ahodo no a ye OPDs no yare dominant na se etaba hopa malaria na malaria kum nipa eche yade bia ewo ya bibrim ha nenso awrehosam ne se obi ti HIV AIDS na ne yam de kim nenso malaria kum ni patama ehye eno de yemfa ya adwene enko na ekwan fa so mo bi nya malaria e bi ne se de medika kan ne tontom bekaw e tontom ba no ni din de friend of female anopheles mosquitoes na omunya kwanya no mkawa watwe moja no kontum kwai watwe moja na wie no no ape emmo boni bi from plasmodium parasites agu moja no no mo attack white blood cells no kakran ti huebe one also immune system is strong crab na best 1 week no na sometimes na fra say dead it won say woni pakro ya na nka sebe unu jollof Ghana jollof a na uhiri dwam no afei de wani tua Ghana jollof na obofono untimi nidi e pasa nso a ema immune system na hoden ekofem wo ya dwuma kakra bi na wa bre enu achi won say wa ye hoya afei na ohunimu soni nsuo na wanam ho na wanya temperature onkwa de tambia nwumre ahuhuru wo mse de kwa na wo what egu so ni nyina ya dance wa e se onya malaria ne bi na de ehunu nse nipa binom nya hunu sansunsanso akodo eno hu se wonya 3D yare malaria fever ne bia de omo ye ne se aduru bi obetida ase abra bia na o ma ne kora so mesro eno no ehu kakra de tie ne se wonya aduru betumi akum sa plasmodium parasites na ntem afiri wo moja no mu a na akono no maduru bia entimi nku wo mu a na akosorosoro wo mu na momoni ya den mo nti basa wo nkwa malaria no enkoda na ye nofe wa hwe ya ne do konsie do eti ye the givers Herbal measure aba say netie so hwe awe mate ano we ye meme die esi bika mu ame no eti bi di adanse de akere se aduro no yen ya ye no ya nkasa nso ye nom bi because yen so hia ya rasa so we ye meme de mate ano ame no eti so nya givers Herbal measure na ono no mo a ubo se britia wa bi no anu mu atoso afi banche kra na da wani mu a wahwe abaye se wadwen be yo se pona na wudi so givers Herbal mixture itu atridie ase edemaye na enu akiri mamenka ne sei so yo bi a pesa malaria no obenya bi na ho be ye dendenden a for givers Herbal mixture e waduro nanom no brano wodi anopa bia wudidi wie na wabobia wie wudidi on twen nya yade ne mpo ansa twen kunya yade no e se wa hyehyen guard no obo provision is better than kiosk. So prevention is better than cure. Ti bomodra ma onsanka give us Herbal mission bi na fa ye waduro. Said me de yesimi kan mu a we nya ni dia no pa me didi wi ama bobi. Ebeboa ama o immune system na nkwamwa na nyankopon de adua nipadua no makuti anyare wa maye no. Be momoni aye den. No matimi agina brane atwitwaje o nipadua no. E ma we amfi we lemon wom nim tree enso wom ene nim tree so obi anim se e boost immune system.
and a lemon a woman so easy blood circulation e boa ma mogya ni timi di afrusa ne kama tie ma me no a da bia ha be sori anopa ananse acheme na atu na apem ansa na wonan no ay sensitive no unya give us about meshana no ma sa nyama nyina be a thing of the past be twam e the amount e dro ni din no give us herbal mixture de ntontom e da ho no na ohima maka ne sa wi no nsa asem ba komfa nipa na nte empani so ti wi ana ready akire we so ye give us cold capsules na ye ka koko na ya na binum kirikiri mu ese no se udi koko mankani bodiem debi me pa chonya no kresa ye ka so bi anya koko ye pulse no ana se hemorrhoid na ni nkire mu tiawa ene se enuane a ye die no wadi nuane entete enimu iti basa na atetare onsono num ana se wafutwa no ana se the friend colon no na atetare mu iti basa entimi besane nko tunko akwaja na bia na mansan to santene e wachiri na ebu otiri so because ko hye ho wie da enti ubon se obeyere ho bet untimi si passengers no na kire se wanya constipation na sa constipation ya wanya no eno na se wo chin bebre a na ma veins na wo wasenim ho na pushi aba enti no wanya ubon se wakwakonya bleeding pulse enti se nipa no tena kai o kamu na de ko hwepoto mu pe na atenie ene na no ya obeya wo sa to tene to ba akoso ni nyina eye koko no afifi ne to no na ni nyina farabai eye nuane a fiber animu a wotadi eye pastries meat pie bread biscuit and the rest no eno na atetare onsuno no mu a amwa ba benya sa ohawo no na ya na bisi wunya koko a okwan wo munim afa wo posa wani do onye koko no ene manaba na emum de manaba ne se efi wo system no mu a unipadua ne ntimi mfanshin yie enti ema wunya a lot of complications a eno so ebetimi aka ho bi ene betimi so amonya enumunka because efi na wo system no ebesene ko ayase besene ko no enti nko ene taa unipadua no na wafuya ye kapu ene boso enti basa wo kasa abon se pampan efiri wanu mu ba wo betimi use the best toothpaste mouthwash any ade but still na pampan no eba besro eye constipation na wanya no a se wunya give us cold capsules a laxative and I say pegative ebe pegel na yi sa fi ni nyina abodon pem e wo yam no na yi ni nyina pie na wa da no bebo nsem se ene de mafui a reduce kama afi o belt no so na a reduce baby a obono no give us cold capsules na be di sa adwuma no e de ama wo na give us cold capsules no wono nko a enante tambia no ne give us p capsules no enante bom etiwe o mo ye ntafo ye nte wo ntem give us cold capsules ni yi efin ayamtin amamman koko afi usisi num no na give us p capsules no so ye ntine no adwuma enti bema obefa sa aduro mienu wi abomu no sa wo yira nkanfo pa dia ene na ayire we buni aye ye hwe numbers be na no mesro ye fa bom obi hia bia ebe boa ma o strength na gina pemme kama ade ama say erectile dysfunction say premature ejaculation waduro ni na mesre ma ema sebe enkwaye da eta esabinom ana meboa ena yesa apesa ye kese a o ye madufoche se wukunu emre wo mpamu a ede na efese wakọ pharmacy shop no atoduru we mienu wokọ ya se be me na gene no no mame odidi wi a na do nsa yi bo na chi na da nsa ne nam na chi na onom na nkakrakra kusibedo wo sa ono so sa na hoden na ba nti basa wo ba no ema wo so obi pe bia numbers be no give us p capsules and give us cold capsules e fa na mienu ebom so person na yedi nkita ho se supply o ana o person onya enchiremu bia free e o 0543 222 470 show screen ase was the number no copy and after you waiting so afraid was 0501 55 6828 and also free ubenya ye nkomo bia ohobia no ye no abo no hima ansa na me sorry akọ also you will give us ice e wo dwa so ensuo no na say ne ye ma ebinum akwanya franchise mo mo te brofo na sa na mo ka no brofo kase ni nkire mu tia wa ne se wo sika bi da ba bi apese wo bi company bi e be ma wo sika bo modena na ne ye nto kese ye be ma franchise ama wo so produce give us ice ne bi wo all over Ghana ba bi a wo na ye no ye compromise on quality ti ye be ba be hwe o setup no ni a kire kwan abefa so a obe treat nsuo no ne bibia na o test no ene ye test na ye pep once ye din it is when je eno ho a eno no number obe free ye 0501 55 6805 that's 0501 55
6805 frame na no yeni enho enko yeda se ebusuane se kofi kakari prepare ne na twetwe nkomo no na we free givers buy on ne ababedi nkomo numbers no na gu screen so a obetumi afa na afi nkomo twetwe bi oho bia no modi na onim se Ghana month mu na yegusu ayayewo na e Ghana month mu sei ya na yedi mpanimfo bi si ho ifidua mu ha sei wo mu aye adwuma ma ye ka Adom TV Adom FM anasa multimedia can brands no a egina brand no ye celebrate wo mu na oba fidua mu ha sei ne oman hene kwabna asante wo no ne so na edru ye hwewemra